ndabasuhuje mbahe ikaze kuri Shabi Sport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira weekend nziza nkuko mwakomeze kugenda mubisaba muri benshi ngo tujye tuganira no ku makuru y'imikino avuga iwacu ndetse no muri Afrika hose. Reka uyu munsi twiganire ku ikipe ya APRFC igiye guhagarara u Rwanda mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya CAF Champions League. Uyu akaba ari umwaka wa kabiri ikipe ya APRFC isubiye gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga batari abanyarwanda, ikaba ari ikiragano cya kabiri cyayo igiye gukina n'ikipe ya Azam FC mu gihugu cya Tanzania. Ikipe Azam eruka gutsindwa nayo ku mukino wa nyuma, ku mukino wa Community Shield iwabo batsindwa n'ikipe ya Young Africans ibitego 4-0, ibitego 4-1. Ikipe ya PRFC ikaba nayo iheruka gutsindwa n'ikipe ya Police FC ku mukino wa Super Coupe utegurwa na Ferwafa mu Rwanda utangiza imikino kuri penalty itsinzwe n'ikipe ya Polisi bari banganyije mu mukino usanzwe ubusa kubusa. Ikipe ya PRFC ikaba yariteguye ndetse ikagura n'abakinnyi benshi batandukanye baturuka hanze b'abahanga, ariko bakaba batarabasha kujya mu kibuga. Bimwe mu bitaragiye bituma abafana ba APRFC bagenda batishimira umutoza uburyo atari gushiramo abakinnyi abashyashya ngo babe barebe niba ikipe ya APRFC yaba yaribeshye cyangwa se yarasinyishije abakinnyi beza. Ikaba igiye rero mu gihugu cya Tanzania gukina umukino ubanza wa Champions League n'ikipe ya Azam FC ku kibuga Chamanzi Complex, aho bari buze kuba bakina ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 2 z'ijoro. Hakaba ari abakinnyi bateganyije kuba babanzamo mu mukino uzahuza ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Azam FC. Abakinnyi bashobora kuba babanzamo mu ikipe ya APRFC n'abakinnyi mwizamo Pavel Nzira umunya Congo Brazzaville, abadefenseri ni Crema kuri 4 ndetse kuri 5 ari Yusuwane umunya Senegal, ruhande rumwe Claude kapiteni w'umunyarwanda ndetse na Gilbert w'umunyarwanda turutse muri Marine. Hagati mu kibuga harimo Dauda Yusuf umukinnyi ukina hagati mu kibuga neza, uruhande rumwe Richmond Ramte umunyagana ndetse n'umukinnyi witwa Raminba akaba ari umukinnyi waturutse mu gihugu cya Guinea. Uruhande rumwe aho twita kuri 7 akaba ari umunya Nigeria Chidiebere, ku ruhande rundi hakaba Godwin umunya Nigeria nawe ku ruhande rwa 11. Kuri atake nimero 9 akaba ari umwataka witwa Raminba. Uyu mukinnyi nawe akaba ari umukinnyi mushya ikipe ya PRFC yaguze mwiza, umwe mu bakinnyi beza ikipe yaguze baza kuba bakina mu kibuga kuri nimero 9. Abakaribo bakinnyi ikipe ya PRFC 22 yaje kubahagurukana mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cya Tanzania, bahagurutse ku isaha 5:45. Ikipe ya PRFC ikaba yahagurukanye aba bakinnyi: Ishimwe Pierre, Mugisha Gilbert, Ndayishimiye Diodone Nzotanga, Nigena Crema, Nibizi Ramadani, Nyomugabo Claude kapiteni, Chimimana Yunusu, Ruboneka Jean Bosco, Tuyisenge Arsene, Byiringiro Gilbert, Dushimimana Olivier, Ruhamyanyiko Iva, Tadeo Ruwanga, Pavel Nzira, Mbauma Victor, Arium Suwane, Ramte Richmond, Mamadou Si, Godwin Odibo, Dauda Yusuf Said, Johnson Chidiebere ndetse n'umukinnyi witwa Mamadou Raminba akaba ari umwe mu bakinnyi beza ikipe ya APRFC yazanye. Ikipe ya APRFC ikaba yahagurutse iyobowe na chairman w'ikipe ya APRFC Colonel Richard Karasira ndetse n'undi mugore uri kwakitinga na general manager mwita Karisa Georgine na Kabanda Tony ndetse n'umu media officer wayo amwita Mutoni Krere, na abatoza bo bayobowe na head coach Darko Novici akaba uyoboye staff technique y'ikipe ya APRFC yerekeje mu gihugu cya Tanzania. Bagiye gukina umukino ubanza bakazakina umukino wo kwishyura mu gihugu cy'u Rwanda kuri stade Amahoro mu cyumweru kizakurikiraho ku munsi wo kwa gatandatu. Uyu nguyu kazaba ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 2 z'ijoro zo mu Rwanda, akarirwo bazakina umukino ubanza ku kibuga cya Chamanzi cyangwa se Azam Complex mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya PRFC reka tuyifurize amahirwe masa ndetse no kuzitwara neza ikarenga ijonjora rya mbere, dore ko nibarirenga inzira yabo irimo ikipe yitwa Pyramide bakiniye muri sezo ishize yo mu gihugu cya Misiri. Bakoze kudukurikira kuri Shabi Sport, amahoro y'Imana bane namwe mukoze kujya weekend nziza. Shalom shalom.